kimwe igisimba cya mbere baririmbye numvishe nezerwa ngira nk'ishavu. Haleluya. Hari igihe umunezero uzi gutera ibintu byinshi. Umusaza umwe ngo ni witabye Imana Rugagaza yaravuze ngo hari ibihe bitatu ngo ari mu kubamo, ngo hari igihe cya mbere ngo azababara ngo agasa n'umuntu ngo wabuze abantu be bose. Haleluya. Kandi ngo akababazwa n'abantu batari mu nzira nziza. Arongera aravuga ngo hari igihe ngo azahinda umushitsi ngo akamera ngo nk'agati kari mu ruzi. Haleluya. Ngo akabiterwa nyine n'icyo kintu kuko abona abantu batari ku murongo mwiza. Haleluya. Ariko aravuga ngo hari ikindi gihe azabamo nanone ngo akishima ngo akamera nk'umuntu wafashe igihugu. Haleluya. Icyo gihe ngo aba yatekereje ibyiza tuzabona mu ijuru. Tumpe Bwana utukufu. Haleluya. Bwana asifiwe. Uyu munsi turaganira nahinduye sije ngeze hano. Nari mfite kuganira ijambo rivuga ngo guhishurirwa Kristo tukamumenya neza. Haleluya. Kuko nasanze abantu bafite intege nkeya zo guhishurirwa Kristo. Niyo mpamvu dukora ibintu bitari byiza. Ni intege nke zo kudahishurirwa Kristo. Haleluya. Kuko umwanditsi yaranditse aravuga ngo icyo akora abamumenye bakamwizera abo bose ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Haleluya. Kuba apana kwitwa zambitandukanya itandukaniro ryo kuba no kwitwa ni adresse, no kwitwa umuyumbe, no kwitwa umukristo, no kwitwa umuririmbyi. Ariko ndakora ibisa n'izina nitwa. Haleluya. Ariko kuba iyo bavuga ngo uriya muntu yabaye umukristo n'ubuzima buba bwarahindutse. Mu buzima bwawe haba harabaye icyo bita reforme, haba harabaye changement. Haleluya. Tuzamuri Imana icyubahiro niba munumvishe. Haleluya. Tugomba kuba abakristo tukareka kwitwa abakristo. Imana ihimbazwe. Reka tuganire amagambo ntekereje kuganira. Turambure turaza gufatikanya n'abasomyi beza fideli turafatikanya Itangiriro ibice 41 umurongo wa 50. Umva ko yosoma aho hantu, reka nsabe pastor hasome. Fideli aze kuturebera ubutumwa bwiza bwa Luka igice cya mbere 37. Jewe sinsoma. Haleluya. Itangiriro 41 umurongo wa 50. Fideli arareba Luka igice cya mbere 67. Hanyuma tuganira amagambo Imana ishize ku mutima. Haleluya. Dusome. Yego. Yosefu abyara abahungu babiri. Yosefu abyara abahungu babiri. Pastor yitonde mu gusoma twumve twese. Haleluya. Aravuga ngo Yosefu abyara abahungu babiri, inzara iratera. Yego. Ababyarana na Asenati. Yego. Mwene Potifara. Mwene Potifera. Yego. Mani gumisha. Umutambyi mu mudugudu wa Oni. Yego. Yosefu yita imfura ye Manase ati nuko Imana yanyibagije umuruho wanje wose w'inzu ya data yose. Yego. Uwa kabiri amwita Efurayimu. Yego. Ati nuko Imana yanyororokije mu gihugu naboneyemo umubabaro. Yego. Ya myaka 7 y'uburumbuke bwabaye mu gihugu cya Egiputa irashira. Imyaka 7 y'inzara itangira gutaha kuko Yosefu yari yarabivuze. Inzara itera mu gihugu cyose, ariko mu mudugudu wa Egiputa cyose bo bafite ibyo kurya. Igihugu cya Egiputa cyose kibabajwe n'inzara batakambira Farawo. Yego. Ngo abahe ibyo barya. Farawo abwira abanyegiputa bose ati nimusange Yosefu mukore icyo abategeka. Nushaka kugarukiraho Imana iguha umugisha. Haleluya. Reka Fideli asome hariya nawe. Kadusome ubutumwa bwiza. Ariko ayo makuru arakomeye bacu kandi ni meza. Haleluya. Soma ubutumwa bwiza bwa Luka igice cya mbere 37. 37.
Ageza ni 67. oye 37. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ni umurongo umwe gusa. Kuko ari nta jambo ry'Imana ivuga ngo rihere. Kuko ari nta jambo Imana ivuga maze ngo rihere. Mariya aramubwira ati ndore ndi umuja w'umwami Imana. Yego. Bimbere uko uvuze. Imana igumugisha. Nuko marayika amusiga aho aragenda. Amen. Amen. Hallelujah. Ayo niyo magambo nashatse ko tuganira. Kiriya gice asomye kiravuze ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga maze ngo rihere. Hallelujah. Ni bande bizera ko Imana ivuga kizagisohora? Ni bande babonye Imana yavuze ko cyasohoye? Tumupe Bwana utukufu. Hallelujah. Bwana asifiwe. Tugiye kuganira namwe ijambo rivuga ngo ntaho Imana itokura umuntu kandi ntaho Imana itokugeza. Ariko biravana n'inzozi zikurimo. Hallelujah. Biravana niki? Niyerekwa ufite muri wowe. Hallelujah. Twozamura kandi icyubahiro cya Yesu. Hallelujah. Imana yo gukura ahakomeye, Imana ikakugeza ahandi hakomeye. Baza bavuga ngo izikura ku cyavu ikicazanya n'ibikomangoma. Yo gukura ahakomeye, ahasuzuguritse, ikakugeza ku rwego rukomeye, ariko ikabiterwa n'inzozi ziri muri wowe. Hallelujah. Amakuru tugiye gusoma, tugiye kuganira umwanya mutoya, ni inkuru zivuga ku buzima bwa Yosefu. Yosefu Bibiliya iravuga ngo ni mwene Yakobo. Yakobo yabyaye abahungu 12. Mu bahungu 12 babyawe n'abagore 4. Muze kunumva neza. Hallelujah. Abagore 4 abari bazwi 2 nibo bamuka Yakobo witwa Rasheli na Leya. Hanyuma biza kuba ngombwa ko abo badamu igihe bashakwaga bazanye n'abajakazi babo cyangwa abakozi babo. Niyo yari desturi y'abayuda cyangwa umugenzo wabo. Bamaze kugera iriye bisa nkaho badamu batinze kubona urubyaro. Hallelujah. Kubwo impamvu zo kugira ngo bahangane, abo bagore bategeka Yakobo kuzarana n'abakozi babo, uwitwa Biruha n'uwitwa Ziripa. Hallelujah. Bibiliya iravuga ngo babyarana abana. Uko umwe abyaye umwana akitirirwa umwe muri ba bagore bamuka Yakobo 2. Hallelujah. Bibiliya ikavuga rero ngo biza kugeza aho Rasheli nawe aza kubona urubyaro. Rasheli yabonye urubyaro nyuma bitinze, ariko abyara abahungu 2 gusa. Kandi nyuma yabo bahungu 2 yabyaye ari nabo batoya ku bandi, ni na mwaka yitabyemo Imana. Bibiliya iravuga ngo akibona gusa Benyamini yaravutse nyina ntiyatinze ararangiza. Hallelujah. Ayo makuru turayazi ba? Duhe Imana icyubahiro. Hallelujah. Bibiliya iravuga ngo abahungu 12 ba Yakobo 11 bagirira ishari umuhungu umwe witwa Yosefu, ariwe muhungu w'umudamu witwa Rasheli, hamwe na murumuna we witwa Benyamini. Hallelujah. Benyamini avuka yiswe Benoni. Izina rya Benoni ni nyina wari mwisi. Aravuga ngo n'umwana wanje nabyaranye umubabaro, kuko nari naramubuze, noneho mubyaye nahangayitse, mubyaranye agahinda, amwita Benoni. Hallelujah. Tumupe Bwana utukufu. Hallelujah. Ngo amwite Benoni, Isa aravuga ngo ntibishoboka, uyu mwana ntiyo kwitwa umwana w'umubabaro, ntibikunda. Uyu mwana turamwita Benyamini, bisobanura ngo n'umwana w'ukuboko kw'iburyo kwa se. Tumupe Bwana utukufu. Hallelujah. Umwana w'ukuboko kw'iburyo kwa Yakobo. Hallelujah. Bibiliya iravuga rero ngo Yosefu, mwumvise ko ari mu bahungu batoya, kandi Yosefu n'umudamu muto niko twari tuvuze, n'umudamu nako witwa Rasheli, kuko Rasheli yari yaragumze igihe kinini aza kubona urubyaro bitinze, ariko abyara abahungu 2. Abyara Benyamini twamuvuze, abyara na Yosefu. Yosefu avukana inzozi. Twashatse kuvuga ku nzozi. Hallelujah.
twashatse kuvuga ku bafite inzozi, nashatse kuvugana n'abantu bafite inzozi. Haleluya. Yosefu avukana inzozi, kandi avukana inzozi zo kuzoba umuntu ukomeye. Buriya iyerekwa ugira muri wowe, Imana ntiyo guhereza ikintu cyangwa se aharuta iyerekwa ufite. Imana izi guheza bingana n'iyerekwa ryawe. Haleluya. Tumve Bwana watukufu. Haleluya. Rero Yosefu amaze kuvukana izo nzozi, avukana inzozi zo kuzoba ukomeye, ariko azirotorera bene se batangira kumwanga guhera umunsi wa mbere yabarotoreye inzozi, ababwira ibyo ahayabona. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo umunsi umwe Yosefu arotorera bene se inzozi, arababwira ngo narose izuba, ndota ukwezi, ndota inyenyeri, ibyo byose byikubita imbere yanje. Ise ngo yarazi kubisobanura cyane. Yakobo aravuga ngo nukuvuga ngo jewe na mama wawe na bene so twese tuzikubita imbere yawe tukagupfukamira. Ni nako byaje kugenda. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo haleluya. Undi munsi arongera arota izindi nzozi, aravuga ngo yarose bagiye ngo gutonda imiba cyangwa se kwahira nk'ibyatsi, ibiba ngo by'abandi byose ngo biragwa, icya Yosefu ngo gisigara cyemye gihagaze. Bivuga ngo umugambi Imana yari ifite kuri Yosefu uwasigaye uhagaze, imigambi y'abandi mu gihe yari isa n'iyahose cyangwa n'iyamaze kugwa. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo Yosefu akomeza kurotorera bene se iby'inzozi yari afite, ariko bene se bakomeza kumugirira ishari ryinshi, bigezaho ko ndihuta cyane. Bene se ngo bari mu biraro, ise ngo aramutegeka, aramubwira ngo genda uje kureba bene so iyo bagishiye cyangwa iyo bari mu biraro, ugende uje kubareba. Yosefu ngo agenda kubareba abakumbuye, abafitiye urugwiro rwinshi, yumva ko ashaka kubabona, amaze igihe atababona. Haleluya. Ariko bo ngo bamubone, kubera kuko bari baramuhimbye izina, baravuga ngo ni Karosi, bakimurangiza nkiriye, baravuga ngo nukuri Karosi nguriya arashe, twari tuzi ngo twaramusize, none adusanze niyo turi. Haleluya. Bame bacuraga umugambi, ako kanya bame bavuga ngo uko biri kose tugomba kumwica, ibyiwe birangire none. Haleluya. Mureke mbabwire, abantu bo kurwanya ariko ntiborwanya iki kurimo. Haleluya. Abantu borwanya wowe ariko ntiborwanya iyerekwa riri muri wowe. Tumumve Bwana watukufu. Haleluya. Bwana asifiwe. Bibiliya iravuga ngo bame bamugambanira agituruka nkiri, bame bakora akanama kihuta, baravuga ngo nukuri Yosefu agomba gupfa. Inama bamaze kuyuzuza, bagezaho ibintu babishira mu bikorwa. Yosefu abagezeho, nta kindi cyabaye, baramufashe. Ariko ngo muri bakuru be, Bibiliya iravuga ngo umwe aza kugira nk'impuhwe, aravuga ngo aho kumwica ubu nyine mureke tube tumutaye no mu rwobo, kandi gano mu rwobo ntazapfa. Haleluya. Haravuga ngo tube tumutaye muri uru rwobo. Bibiliya iravuga ngo bamuta mu rwobo, ariko we yari afite tendance zo kumukiza. Haleluya. Huzura indi nama, arasubira aya mategeko abandi, aravuga ngo aho kugira ngo nanone agume muri uru rwobo, reka tumugurishe nanone, kandi aje muri Egiputa. Bama ngo buzuza umugambi wo kumugurisha aje muri Egiputa. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo abacuruzi b'Imediyani bari ko baje muri Egiputa, noneho ngo baramugura. Abantu babiri baguzwe ni Yesu na Yosefu. Haleluya. Kandi abantu bagize amateka akomeye ni Kristo na Yosefu. Yosefu nawe yagize amateka akomeye. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo aragenda aja kwa Potifari, aja kuba umugaragu kwa Potifari mu rugo rwe. Bibiliya iravuga ngo amaze kuhagera, ko ndihuta kugira ngo tuze kugera ku magambo twasomye. Haleluya. Amaze kugera kwa Potifari, Bibiliya iravuga ngo abumugisha umunsi yinjiye mu rugo, noneho icyakozeho cyose kikagira umugisha. Bigezaho ngo atangira gutegeka abakozi bari kwa Potifari. Potifari yari umugaba w'ingabo, kandi Potifari yari umuntu wari ukomeye, yari afite abakozi 13 mu rugo rwe.
abo bakozi 13 Yosefu ababonye promotion uwo munsi yo kubayobora. Haleluya. Rya jambo Imana yavuze ritangira gukora Yosefu akiri umukozi kwa Potifari. Tumpe Bwana utukufu. Haleluya. Turi ku ijambo rivuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga maze ngo rihere. Ico utegereze icyo yavuze kizasohora. Haleluya. Muri mzee yaravuze ngo la 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 ni gute harya kuko ari nta jambo Imana ivuga maze ngo rihere. Haleluya. Takarimbo kavuga gutyo ba. Haleluya. Hari akarimbo kavuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga maze ngo rihere. La 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 maze ngo rihere. Tumupe Bwana utukufu. Haleluya. Yesu ashimwe. Bibiri iravuga ngo Yosefu aba umutware w'abagaragu muri urwo rugo. Yosefu aratekereza aravuga ngo ese inzozi inzozi nabonye zo kuzoba ukomeye cyangwa zo kuzoba umuyobozi, ese ubuyobozi bwanje nahangaha niho buzagarukira. Amen. Bibiri iravuga ngo yari intangiro Imana yari ko imwereka ko yari hayimu training ko azayobora n'igihugu cya Egiputa. Haleluya. Ariko imutrainingira kwa Potifari. Sema haleluya. Ariko Yosefu Bibiri iravuga ngo arahikiranukira. Akomeza kuhakiranukira aba umugisha muri urwo rugo na rwa rugo rumubera umugisha. Haleluya. Bigezaho shebuja yamwizeye akamuha ibintu byose. Abongereza baza bavuga ngo nuguhandinga over. Afata ibintu byose arabimuhereza, arabimwegurira. Aravuga ngo ibintu byose biri muri uru rugo ugomba kubitegeka. Haleluya. Kubera impamvu ziki zoko Yosefu yari umwizerwa. Haleluya. Ariko atarura ikintu kimwe, aravuga gusa ngo usibize madame, ariko ibindi byose ni wowe chef wazo. Haleluya. Tumupe Bwana utukufu. Haleluya. Bibiri iravuga ngo Yosefu arayobora muri urwo rugo, arubera umugisha narwo rumugisha kuri we. Icyakozeho cyose kiba umugisha. Ariko biza kugezaho muri urwo rugo habaho ikibazo. Nyirabuja ashaka kumukoresha icyaha, ariko Bibiri iravuga ngo Yosefu aragikwepa, aragihunga, icyaha nticyamugeraho. Haleluya. Nubwo hagaragaye ibisa n'ibimenyetso bifatika, nubwo hagaragayeho evidence zigaragara z'imyambaro yari yambaye, ariko nanone ntibyatumye Yosefu acumurira muri rwa rugo. Haleluya. Tumupe Bwana utukufu. Haleluya. Yosefu yaririnze, Yosefu arongera aririnda, arakiranuka uko bishoboka kose muri rwa rugo. Yosefu ahava asa n'umunyabyaha, ariko kandi nta cyaha yakoze. Haleluya. Bibiri iravuga ngo bamujana muri gereza, bibwira ko birangiye, haboneka abagabo bo kumushinja ibinyoma, bituma Yosefu amanurwa aja muri gereza. Ariko ngo ageze muri gereza naho ngo arahakiranukira. Haleluya. Ntaho umukiranutsi n'ukuri atazakiranukira. Haleluya. Muri gereza arakiranuka, bigezaho atangira huduma, atangira kwigisha abantu, atangira kubwiriza abantu, atangira gusengera abantu, atangira no kubahanurira. Haleluya. Bigezaho yabwiye bamwe muri barya bari muri ya nzu y'imbohe, arababwira ngo wowe urasohoka baraguca umutwe. Yarimo muhanurira, ahanurira undi, aramubwira ngo wowe ugiye gusubira mu mirimo wahozemo, ariyo mirimo y'ubuhereza ibwami kwa Farawo. Haleluya. Ariko nugeririya tuzanibagirwe. Ariko abana b'abantu yamye mwibagirwa gusa agisohoka, yamye yibagirwa ko Yosefu yigeze kumuhanurira. Haleluya. Kandi Yosefu yari yamuhaye rekomandasiyo, aramubwira ngo ugiye ibwami hano singira mwene wacu, nta nshuti, nta muntu n'umwe unzi muri iki gihugu, keretse gusa wowe mpaye ubutumwa kuzogeza ibwami kugira ngo bazanibuke, kuko ntagira mwene wacu. Haleluya. Humura witinya yewe mwene data, kubera iki utinya Yesu akuri hafi. Tuzamuri Imana icyubahiro. Haleluya. Bibiri iravuga ngo Yosefu akomeza umurimo we
wo kubwiriza abantu no kubasengera. Bibiliya iravuga ngo icyo gihe Yosefu harimo abantu bagera ku 3,000. Yosefu arabayobora mu nzu y'imbohe kubera ko yari afite iyerekwa. Haleluya. Kubera ko Yosefu yari afite inzozi, arayobora no muri prison. Ntaho ufite inzozi atoyoborera, no mu nzu y'imbohe woyobora. Haleluya. Kubera ko ufite inzozi muri wowe. Bibiliya iravuga ngo Yosefu ndihuse arasohoka, ariko icyateye Yosefu gusohoka reka ngibabwire. Bibiliya iravuga ngo Imana ibona ko yibagiranye, bisa nkaho babandi bose yahaye amarekomandasiyo cyangwa ubutumwa basa n'abamwibagiwe batabusohoje. Imana yonyine ngo yamiteze ikibazo kandi giteza ibwami kubwo impamvu zo kugira ngo isohoze icyo yavuze kuri Yosefu. Haleluya. Tumpe Bwana utukufu. Haleluya. Imana ikreya ikintu cy'iterabwoba muri Farawo. Imana irotesha Farawo. Farawo ararota atari kurota, ariko kubw'inyungu zo kugira ngo Imana irengere cyangwa irenganure Yosefu. Haleluya. Farawo ngo ararota, ibwami ngo haba ikibazo. Bahamagara ngo bapfumu, bahamagara abakonikoni n'abandi, abantu bose bafite ubumenyi muri Egiputa barahamagarwa uwo munsi, ariko ngo bashike barananirwa. Nicyo gihe wa muntu yibutse, aribuka abwira umwami ngo ariko mwami, nyamara ngo hano hari umuntu twari tubohanywe iriye ushobora kukubwira amakuru y'ibi ngibi. Haleluya. Bimeze nka wa munsi wa Daniyeli. Haleluya. Tumupe Bwana utukufu. Haleluya. Aravuga ngo iriya twari tubohewe, iriya narindi, hari umuntu woza akavuga amakuru y'ibi ngibi. Farawo yamavuga ngo nimugende mumuzane. Baramuzana bamugeza ibwami. Bibiliya iravuga ngo amaze kugera ibwami arotora inzozi. Haleluya. Arotora inzozi zari zikomeye kuri Farawo. Aravuga ngo mwami umva nkubwire, ikintu cya mbere warose, ngo warose inka 7. Bibiliya y'ikinyarwanda iravuga ngo nizo umwaka, inka zinanutse, ngo zimira izindi nka 7 zibyibushe. Bisobanura iki? Bisobanura ngo ni ibihe 7 by'inzara bizomira ibihe 7 z'uburumbuke. Ariko ngiye kuguha rekomandasiyo, ugende muri iki gihugu cyawe utwaye cyose, ushakisha umuntu uzi ekonomi, umuntu ushobora guhagarara neza. Hariya mu kinyarwanda babyita ngo n'icungamari, akamenya kujera ekonomi ya Egiputa, akamenya kujera ubutunzi bw'iki gihugu. Numara kubona uwo muntu, nta nzara muzogira muri Egiputa. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo umwami yamasubiza aho ngaho, yamavuga ngo ni hehe handi twomukura uretse gusa wewe. Tumupe Bwana utukufu. Haleluya. Muzi ikintu cyatangaje aho, Yosefu abonye promotion, kandi Bibiliya iravuga ngo hagati ye na Farawo nta wundi wari uhaciye. Ababonye promotion, kandi iyo promotion Yosefu yabonye yo ku rwego ruheka. Amen. Ministre wa mbere, aba ministre wa mbere atagira nationalite y'igihugu, aba ministre wa mbere atari imvukire muri Egiputa, aba ministre wa mbere adafite ikintu icyo ari cyo cyose, ari sans papier. Ariko kubera ko hari icyo Imana yavuze kuri Yosefu, yaragikurikiranye kugira ngo igisohoze. Tumumpe Bwana utukufu. Haleluya. Imana ishatse gusohoza icyo yakuvuzeho, habe nubwo conyura mu bimeze gute, itegerezwa kugisohoza. Amen. Kandi mbabwira ikindi kintu gikomeye, urugamba rw'abavukana ni urugamba rukomeye, ruza runesha bakeya. Hari umugabo iri iwacu wigeze kuvuga, abana bamubwiye ngo dutabare, dore mayimayi ziraje ngizi hano hakurya ku murambi. Yamavuga ngo mwabitegereje neza, abana ati twababonye, none se hari nyoko mwabonyemo? Abandi atoya yaho, nimba nta nyoko urimo turabatsinda, ariko nimba arimo uru rugamba ruraba rukomeye. Haleluya. Nashatse kubabwira iki? Urugamba rw'abantu bavukana ruba rukomeye cyane, siko se? Tumumpe Bwana utukufu. Haleluya. Buriya intambara y'abantu bavukana baba baziranye mu buryo bwose, suko abakuzi wese. Niyo mpamvu bigoye
kuburana n'uwo muvukana, cyangwa niyo mpamvu bigoye guhangana n'uwo muvukana. Haleluya. Ariko Bibiliya iravuga ngo Yosefu muri Egiputa amaze kugera ibwami, amaze kugera kwa Farawo, aririye rya jambo Imana yavuze kuri Yosefu irarisohoza. Haleluya. Imana irarisohoza. Bibiliya iravuga ngo inzara iratera muri Kanani. Ko ndihuta, inzara ngo itere muri Kanani, baza guhahira muri Egiputa, baryaga bene se. Kuko muri Egiputa ho inzara yari yashize, Yosefu yari yabonetse. Yosefu yari yaje ari igisubizo cy'inzara cya Egiputa. Tumpe Bwana watukufu. Haleluya. Yosefu yaje ari igisubizo cy'inzara yagombaga gutera Egiputa. Ya myaka 7 y'inzara, habanje kubaho imyaka 7 y'uburumbuke cyangwa se y'umweru. Noneho Yosefu akora ekonomi neza y'igihugu, arabijera neza. Noneho barahunika, Egiputa ntiyagira inzara. Noneho inzara irasubira itera mu bindi bihugu, kugeza ubwo muri Kanani iriya kwa base wa Yosefu naho hateye inzara. Haleluya. Bituma bene se baza guhaha, ariko nta makuru ya Yosefu. Bazi ngo byararangiye ibyiwe. Haleluya. Bazi ngo byararangiye, bazi ngo baramwishe, byararangiye, nta makuru ye. Kuko hari ibimenyetso beretse se bifatika. Bajana ngo ikanzu, ngo bavuruvunje mu maraso y'umwana w'intama bishe bonyine. Noneho ngo baje kwereka se, baravuga ngo umwana yarapfuye, kandi ngira ikanzu yambaraga. Kuko se ngo yari yaramudodesheje ngo ikanzu ryiza, kandi ngo ikanzu ngo bene se batari bagira. Ibyo nabyo byateraga bene se ishari, kubwo ikanzu rya Yosefu yagiraga ibo batagiraga. Rya kanzu ngo bararifata, baje ngo kuryereka se nk'ikimenyetso kugira ngo se ahebe. Ise yari yarahebye, buriya yarakuye ikiriyo, yaramenye ko umwana we byarangiye. Haleluya. Ariko Bibiliya iravuga ngo umunsi umwe baza guhaha muri Egiputa, nta makuru ya Yosefu. Inzara yabateye muri Kanani, ngo bashike muri Egiputa. Bibiliya iravuga ngo Yosefu arabahahira, kandi abahahira neza. Ariko arabatuma ngo noneho utaha, mwumve iyo rekomandasiyo, nimugaruka muzozane mwene so witwa Benyamini, muzomuzane. Bibiliya iravuga ngo inshuro ya mbere yabanje kubatuma mwene se, noneho baramuzana. Bibiliya iravuga ngo bamugeza iriye, ngo bashike Yosefu arongera arabahahira. Ariko Yosefu ntiyabibwira, ariko ngo akabareba, ngo akumva amarira karazenga mu maso. Haleluya. Noneho ngo arangije ageraho abakoreraho test yabakoreyeho niyi, afata ngo igikombe agishyira mu mufuko w'umwe mu byo bari batwaye, mu byo bari baje guhaha. Ngo arangize afata amagare n'amafarashi arayabakurikiza, aravuga ngo nimukurikire bariya abantu batwibye. Yosefu ategeka abantu kubakurikira k'abantu bibye. Ariko icyo yashakaga ni iki? Yashakaga kwerekana urukundo akunda mwene nyina Benyamini. Haleluya. Ngo bageririye barabagarura, ngo babashitse harya. Yosefu akuramo cya gikombe, haravuga ngo bari bajanye igikombe. Ariko uwo munsi Bibiliya iravuga ngo ni wo munsi yabibwiye. Arababwira ngo nije Yosefu, wa wundi mwagambaniye, wa wundi mwagurishije. Haleluya. Ni jewe Yosefu. Ako kanya za nzozi za Yosefu, nicyo nashatse kuvuga, zirasohora. Bamwikubita imbere, basanga yarabaye umutware ukomeye muri Egiputa, bamwikubita imbere. Haleluya. Nashatse kuganira namwe ijambo rivuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga maze ngo rihere. Humura icyo wakuvuzeho, ariko hagarara. Niba ufite inzozi, uhagarare utegereze. Imbabazi ze n'urukundo rwe nibyo bituma tudashiraho. Zategereza nizeye icyo yavuze kizasohora, kuko imigambi yawe ni myiza kuri twe. Zakomeza kwizere kuko utabesha.
Bwana asifiwe. Bibiliya iravuga ngo Yosefu arabibwira, arababwira ngo nije Yosefu wa wundi mwagambaniye, urya mwagurishije. Abereka ko Imana yamugiriye neza, abereka ko bya bindi yababwiraga byasohoye. Arongera arabatuma ngo bazazane se nawe baramujanye. Bibiliya iravuga ngo bamaze kugera muri Egiputa, Bibiliya iravuga ngo baza kugira ubuturo bwabo, baza kugira aho baba bagira imisozi yabo bayibamo. Ayo makuru sinatizemo cyane, ariko Bibiliya iravuga ngo Yosefu aza gushaka. Yosefu yagize imigisha myinshi muri Egiputa, kandi mwibuke ko ariho yaboneye umubabaro ukomeye, ariko kandi Yosefu aza kandi kongera kuhabonera umugisha. Haleluya. Birashoboka ko aho wobonera umubabaro Imana yokongera kandi kuhaguhera umugisha. Haleluya. Ariko bivana n'inzozi ufite, ugomba gutegereza. Haleluya. Nimba ufite inzozi, ko turavugana n'umuntu ufite inzozi, ko ndababwira ngo mutegereze kubera ko mufite inzozi. Imana inzozi isohoza. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo Yosefu arashaka, agira umugambi wo kubaka urugo. Arashaka, ashakana n'uwitwa Asenati, niko Bibiliya yatubwiye. Babyarana abahungu babiri. Abo bahungu bombi, imfura ya Yosefu twavuze ngo yari yitwa Manase. Manase bisobanura ngo noneho ya Mana nakurikiye, irya Mana nizeye imaze umubabaro wanje wose, kandi yamavuga ngo sinuwaje gusa n'uw'inzu ya data yose. Haleluya. Arongera ngo abyara uwa kabiri ngo yamavuga ngo nukuri noneho ya Mana inororokereje muri Egiputa, cya gihugu naboneye mu mubabaro, Imana ikimpereye mu rubyaro. Tumpe Bwana utukufu. Haleluya. Imana noneho impaye kororoka, Imana noneho impereye urubyaro muri Egiputa. Haleluya. Kubera ko Yosefu yahagaze neza ku cyo Imana yavuze. Yosefu agera ku cyo Imana yavuze bitewe nuko Yosefu yitwaye neza mu mugambi w'Imana. Haleluya. Ko ndagira ngo mbabaze, ese mufite inzozi? Ni bangahe bafite inzozi muri twe? Twese dufite inzozi. Nimureke dutegereze. Haleluya. Mureke dutegereze, Imana izazisohoza, kuko ari nta jambo Imana ivuga maze ngo rihere. Nimwakira ijambo ry'Imana. Amen. nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Amen. Icyo Imana yavuze cyose kizasohora. Amen. Ari amasezerano twicaranye hino mu isi, n'isezerano rikomeye ryo kuzobana nayo, byose byavuzwe n'Imana. Imana ishimwe kuko izabisohoza. Gusa ikibazo ni mu gihe wenda atari Imana yoba yabivuze, wenda bikavugwa n'abantu, ariko byavuzwe n'Isumba byose. Imana ishimwe kuko bizabisohora. Amen. Ubu nyine ukuntu novuga ati abantu nibazagira mbahanurire. Amen. Uko mwese muza mutanguranwa kugira ngo mbese ungereho gusa kugira ngo kubwire ngo Imana iravuze, kubera yuko ubu nyine Imana isigaye gusivuga neza. Amen. Ariko Imana hari abantu Imana yagiye ibwira amagambo arabasharirira babura uko bagira, kandi niko kwari ukuri kw'Imana. Tuzi bariya abagabo, umugabo ararose, wamare kurota babwira Yosefu uti twarose twemba ariko turashize pi, tinzi twatumenye iyo bihabije, twatumenye iyo bihabiva, tingaho icara hano gira tubaze Imana. Imana yamivuga uwa mbere, Imana iramubwira ati uri umunyamahirwe, timbonye neza usubiye ibwami
mugiye kandi gusubira kandi kuja guseriva umwami. Mwumva kuko ngaho yazaniza umutwe gusa ari muri oke. Mwene wabo nawe umwicaye inyuma nawe ga arategereje ngo yumve gicimana ivuga. Nawe gusa yaryohewe tubwo tugize Imana tukabona umuhanuzi, umuntu waho tubwira ibintu by'ururutse imitima. Tingaho nanje mbwira, nanje nabonye ibintu. Tinawe ibyo wabonye ni ukuri. Tico gitunga nyine wari wikoreye ubona inyoni ziraje zirashamuye. Tuwe igihange ejo bazagica. Tinibarangiza bazagishira hariya inyoni zizaciririrwa, uzaba umurariro w'inyoni. Iryo sezerano se woripinga. Amen. Nuko asigara gusa hudumiye ubugingo gusa ati nuko Imana inyakire. Ariko inani ibyifuzo byose byo mu isi Imana yari yamaze kumuheza urwandiko. Imana yari yabivuze. Amen. Hari ibindi Imana ivuga tukabihagararaho tukabwira Imana ngo Mana gira ico uhinduye. Ibo ntibageza binginga Imana. Imana yabo ntiyari imeze nk'iyacu. Amen. Twe dufite umutamzi mukuru. Yo! Hallelujah! Amen. Imana yigeze ibwira Ezekiya iramubwira ngo wowe iminsi yawe yo kubaho irageze, genda witunganye gusa uhudumiye abantu basengero baheza umugisha. Nurangiza muri iminsi ngahe nzakubone. Ngo arangize Ezekiya amererwa nabi, arasharirirwa, yinjira ihuduma. Ngo arangize arasenga, Imana iramubwira ati kuberaga uhudumiye, kubera usabye, genda nkongeye indi myaka 15. Amen. Imana iramwongera. Imana izayongera, Imana Israel ishimwe. Inzozi ufite nimba ari mbi, nimba zidasobanutse, nimba ufite imigambi mibi, bwira Imana ikongere ibindi bintu bishobora kunezeza ubugingo bwawe mu myaka usigaranye. Bwira Imana ngo se igitumye ukiriho niki? Igituma abandi benshi bagiye urasigara, ni izihe nzozi Imana ishaka kugira ngo zaguke muri wowe. Amen. Umugaragu w'Imana aravuga ngo nta kintu kigisigaye. Sezerera umugaragu wawe noneho yigendere ngo kuko ishanga rya Isiraheli ngo ribonye agakiza. Amen. Imana ya Isiraheli mwene data umugisha. Inzozi cyangwa se isezerano cyangwa se imigambi, ibyo byose mugira ibintu bizima biboneye bitari mu mwijima. Amen. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo usabira abanzi bawe kugira ngo bazarame, bazabone ukuboko kw'Imana, ngo kunta Imana izigira neza. Nta kindi kintu cyotuma usabira abanzi bawe, nukugira gusa ngo nabo barame, babone kugira neza kw'Imana, nibarangiza bahindukirira Imana. Imana yigeze ibwira umugaragu wayo, iramubwira ngo nubwo uturanye nabi inzu y'abagome, iramubwira ngo uzegeranye ibintu byawe ku manywa y'ihango habona, nurangiza uhambire, nurangiza wimuke bakubona. Aravuga ngo nubwo ari ab'inzu itabona, nubwo ari abagome, ngo ari igihe bazabitekerezaho wenda bakagira gute, bagahindukirira Imana. Mugira inzozi nziza. Amen. Akuzi kugira inzozi mbi ukarinda uva mu mubiri zidasohoye. Abafite nzizaga n'Imana izigenda ivivura. Imana sizidutinza nzira. Amen. Naho abafite inzozi mbi tiziza zisohora, kandi nubwo zosohora umutima ugira nabi ntuzunyugwa. Nukuvuga ngo uragambirira, urateganya kugira nabi none nejo. Iyo bisohoye utekereza ibindi by'ubugome, byasohora ugatekereza ibindi, uzapfa mbese ugwirwa umutima wawe utagize gute, utanyuzwe. Nta muntu wogira nabi ngo avuge ngo arahekeje, tibibaho. Ariko ineza y'umuntu uzugira neza rimwe gusa cyangwa kabiri,
ukabitaramiraho imyaka 5 cyangwa 6 mukavuga ngo Mana uzaje wibuka kijya naco nakoze. Habe na Nehemiya yaravuze yageza akora ikintu akavuga ngo Mana ngo iki naco uzakinibukireho, Mana iki naco uzakinaho. Umugome yovuga gute? Bagira gusiba ibinege tibaza bakurungira. Aza yirukanka kuri kimwe akagihetsa, akazira ari ikindi akakirukanga akagihetsa. Ibo mbese niko babayeho ubuzima bwabo n'ubwo ngubwo. Ariko abera b'Imana nuguhorana umutima utuje w'inzozi nzima gusa. Abantu bose bagira amahoro. Mana ushimwe kuko waguye runaka, ushimwe kuko waduhaye Yesu ku buntu, ushimwe kuko watugiriye neza, ushimwe kuko abantu bose ari amahoro. Yo! Haleluya! Izo ni inzozi, nizo nzozi z'abakirisitu. Amen. Mukabanza